продолжат ли работите да се променат во овие неполни 2 минути плюс екстра време? Ли Ервин. Одличен удар на Ли Ервин, 0:1. Велема историја на шкотскиот напаѓач. 89-та минута, отворен резултатот во Струмица. Мајсторски слободен удар на деветката на гостивар. Хари Ли Ервин постигнува еврогол, веројатно за 3 бода на гостиварчани. Misafirliklerimizi Barış'ın üstünlüğünü Adiyaniç. Misafirliklerimizi ziyaret Görüşürüz. İdari bölümüne Servetli Hekim Misafiret Görüşürüz. Nebekat Riviyet Albin Ivanović. Misafirliklerimizi ziyaret Marun. Misafirlik ziyaret bez. Umarım geçtim diye diliye dönmüşüz uğraşamıyoruz.